na sino tedio mwao kwa kila mundu nyani tawa Robert Mutuko na indi tuna mwe tonde ni wa studio ulani mwemi kumabama saku kane mudhoche ni kana atubi masitwa make nawe ai mambo kasia muthemba wiwa ukethane kulio kana mawoni tumie kwisila ili tukenda imwe itano ambia na ndeto Mutongo TV na nugethi wa ndisisi ya utumanyi waku na tuibikia na ukusonge dhani kulio kana tuigwe mawoni maku na indi na twende umana wewe masiva ni kana ukethia ethawe ne kulio itwabikia na ukutethia na indi kwa mukia tatu lilikanie sietano no yese ndwe mweni mono karibu asante Robert kwa masitwa naitwa Charles Mawia numete mwa South Ward ilai katika Machakos sub county ni ya Masako na ni mwemi ndiye masiendo siki bathokanio na muno mboka itu itaasi ya kienyeji mboka sia kithio mboka ila twethie ibandwa na uma ito siemio ndane kwito na nicho kila cha tumie wewende gwe mono ni kwema mboka isu itaasi ya kienyeji asante kitumi cha kwenda kwema mboka isi ya kienyeji no naswaneye kaingi uka ukethia ila mboka itu itaasi ya kisungu kana exotic siokie andu aingi masembie ku panda mboka isi ya kisungu lakini no kanethia ni bathiwe na ila yetawa gap wesaidi ya mboka situ cia kienyeji cianthi cia kuka ithelete na niwo no cie ebusoyu nundu kyandu umundi mataya na mebata nacio kwou kitumi kimwe cha kwenda kwima mboka isu chambe ni cie yumecia mawumu maingi onela kwisua mbua nini ni wesaidi ya nesie kanesa kingi ni cia na metoki kwebinda ya mweyumwe witha utona kwiketha na ndwisa ithia nisya kwete mbesa na nonzia ingi ya kukwata ukwati nundu be mundu ukuka athowe aya katengi na ndwisa ithia nonzia mwe ya wea na beo alama ndethesia kuthukuma mondani kundwisa ithia nonzia ingi ya wea kila kingi mboka isi tu ilatu ya cia kienyeji sida siula sangu uya ne witha weyewa moyo wayo na ndwisa ithia uya no utania na noye na maliume kibathukanio no make your vegetable isa vieto yote ukamiona maliwe lange tu wa mesi ongima musele oila wo isio ona imwe no kimania cia na isio ukesaidia ne mboka mbailu kila kingi mboka cia kienyeji si kwa tawani mwa ulaisi ni wisaithia nisie yumesia maundu maingi tumidudu o mawau kaingi nisie yumesia muno na ndwisaithia kwa bahati ikeso kwatwa yumesia na maybe o katika munda muima utona ithia no mumemwe ka umemeli ila isindiwe kila kingi tionzia ya ila tuita food security nundu kaingi mboka ino ni kala mundani kwa ebinda yasa na muno wazisia mbingi isi ya kienyeji tweka autola na ila twatula iende ya kudhanza yumeti mbonge nzau ila tuita kwa kisunguri generation kwa hui iende ya siaite ingi na nduwe saidi ya mundani yo mwene ni ya kala ebinda yasa na ila yasa ubikia kubika yeta mbewobu eme na muno ta munda wina unogula wa ilete wapo wisa aithi ya mbokesu ndikathela mundani yetwa o imete onanuo wikanyika hata mwimi ninye neka akuola nikethe yendungu muno asante ile lati unene ya mboka cia kienyeji ni mboka yiba asante mboka cia kienyeji twina mboka cia kibathukanio chambe no latu eta terere kama mchicha na mboka isu ndithela mundane o chamanini na weta na terere ka mchicha wika utula ondo utulite andwete la umembe wenda wikale ebinda ya samundane kwaku ukatula matumeana no manane abikia kuyana na saizi wa mato metha mema nene na we saithi animanzi cia kwikala ukuya ola langi wa green mukwatu bio ukesaithi amena wio kou ithaye yebikie kutua kou ukatula ndwika kutua mato nikana yekala ebinde asana ndika umiembe umetuki wika kutula watula kou katikati yuka ekaumia mbongenge cia kuyana ba elambo katwita andolo tutambito iko andolo chicha we mithemba yana ta nundu be omwe wa nona ela kwa uso uyemesia abalo ngoto no yuka tho wambeu oko kabanda no womwe tofauti nondu pe mundu we wosie imbe utawia we saithia we yake ni kuseubia mbeu
na mbeu sino ile kukethwa mundani mundu akaiya keka value la twita value addition aka package mbeu a package mbeu nonyo ekwetwa kuma tukane magroveti ona ma supermarket amwe yokotewa kwou mbeu no mbeu onela ya umundi twasisia amwaitu tene maya wa mbeu katika agrovet meka kukuwa na mbeu aidio kwa mutui aimolela mbeu aidio kwa mutui yungi aimolela mbeu na nekwatia chuma kithelile muthenya la kwa by election chuma wakana muthelu netunonie muno na inaikoti wa ba masako yulu wa mbeu situ cia kithio nundu banae mwea unai to wisethia nye mwene nesene na ku Robert ndio nenga mbeu na isu nenzie mwe inae ya umina mbeu situ ila cia kithio na nditongia makoti maitu mubea nundu wa kwisithia na kuswania na kuona bebata wa sidio situ tuendesie kwa uni ngotunga mubea nundu wa usindio situ na kwatie time wesa ithia twina ula uhuru ka twina ula uthasio wa nema yitu la yakithio tuisubea mbeu situ kwanzia oila cia ilete nundu mbeu isu ni twasubea na yanangika na woka okaboyo mutui ukaendesia usia wa mbeu na ingi mutu yusu atona itha tena yo ayesi yo kwakwa asante mboke ngini mboke ngetu na ndulu omundi twina ndulu mithembele pe ndulu ilayo ya kithio yetha na tunda tunini tuile tunana twewa tweka lala ngiwa orange undu inanya yikala na ndu isaithia esu ya mboka itu ya kithio na yikawuluka nini anabe ilengi umundi twita managu wasisia sio kilasi ne kimwe na managu onayo kana ndulu eto meta ndulu kwa kikamba onayo ni mboka ya kithio na yo ka ukethia ondu mchicha usuvia wa wanzisia otula weana na we matumanene na ndulu la yitu ya kithio wesaithia yitu matutu nini na yuma cia tunda tunini tuilie tunyanya na tunda tu isawa kanane mato mama isawa tunda matulu aye ti matulu nundu yitwa weta matulu twitha twalikanga likwenge ya capsicum kwa esu ni mboka yeta wandulu na nduka ndwithia ile managu lakini tumatutwatu tweto nini na ni mboka ya kithio na muno wenda waisa umethia sokoni pe andu mebata muno nayo aindi nundu wa ulawo na aindi nimesiwe kwa kuya liwe spices mbingi ka wongelelwe viungo vingi kwa mbingi kwa ka ukethia kituluchu kidela na muno ime abandu bebu unesa kwa oila wathiwa wabu ka womya bo wekia mundani sime asyo mbene ana ketha tiundo oso ilambe ya mina kwitika ka tu na no tutu samututu ile tunana tunini tumatunda wabao mitulilia muthangane ka buone ingi ka wanenga indo ukesaithia ilamboka emeiye aya twina mboka ingi itwita nyunyi kana ndoko be mithembele ya ndoko pela twita kunde mboga ya kimundi lakini bela ndoko yitu ya kithio yeta ya ndamba esu ni mboka etathela no mundi ndethela mundani wa mino mibanda na yetha ko ni yumesia asua muno ondo yukite wa ketha abyo bandu ithika na muno tela wa banda ni cia na mbemba ila kwethanela pollen yetikia yanzi cio kama yetha ciembumu lakini wa maukwa mboka yitu ya ndoko yikala mundani ikekala ila kuisauwa ingi kawa ngithia isanza moka na ni utamba ukesaithia ni adio na mita 5 o itambite ukesaithia ni eka kindu twita colonization ikasumbika bandu bamwe kwa uni mboka itathela na ni mboka nzio muno na mboka icio ndesitu cia kithio cietha na mabina maingi muno ila twita very rich in iron na ndwisaithia kwa andu meke bathukanio mena mabata meke bathukanio nienda ye yakwaila twina mboka ingi na ya bata no nicio lenge no nicio lenge ni mboka yitu ya kithio nundu ondu ulenge witu wianite no wo wenda utilete matu be andu macia ulenge watila matu nweka usia ka uisia matunda aye kiwingolea nacho nundu ni na experience ya kubanda onobete mboka na ulolenge wezo cia malenge manene na maingi na meaneu na kila kidaki cha bata muno ni po wisethia pala tubandite mboka situ bena bona bena unuula wailete otondu tuisa leuni kana tukwate binya ulotu yanie
ona wo sindula shonde tu banda muundane na muno mboka isi tu sia kienyeji nikana sia ile na sia kalenesa ni sida yenda bo mwingi na bo mwailu na bo tu masia kwa indo sionde oila tu da sia musi kama ngoi niki mangoi hata masia bo mangoi masia bo nundu isa ile ya cho chamo ni toxic kani ki mudemba wa acid ko ni kibeba sia ndo na ki lato wa mudangane akini nikitumia watandawa wabibia kuto medudu nzone yembene ila siende na ola kala asanti na pemboka ingi pengine sie mawano ambaye ingi wa Kenya na ito na kuikanesa ukamba witu asanti pemboka ingite la twita sake kwa kisungu ita saget na sake ni mboka yida ile mudemba wala na ndu saidi aneta jewia mwingi muno otusa automato na muno wisaidi angaliko isia udhilone wasua ka Western Kenya esu ni mboka yita very common na nima mebanda muno kwa wingi ona ko kwito sake de kanesa ingawaji isolika andone muno na ukethia imeakula kwebo mwingi na yida yimbana ke muno na yumia tula ya bikia yuma sia tula tu iliuta twendo kweba tubulene na papo na utula automatu ukedete oikaende ya kudhanza ingi kaila tueta regeneration abe ingi tueta jutmalo kana murenda kuuna yo esu nimbokengi ukethia ni kanesa ingawaji kwandwa ingi alama ta memania wisa ethia nini nonoka kunonoka iko maema lakini nayo ye mabina maingi muno alama da mayende kama mene ku isu ni katika mbamboka ile ito kanesa ukamba na tuto ulwa nimboka be mbokenge ya kithio kikowe kikowe kile mukengesia na chatume kitumika muno kwethia indo kwethia mbuku ala imwana ila sietha cia mbuku na mbuku mundi yithwa ni imwana ni we outwikite wea ni kila mundu wothe no kwethia nundu abu nundu ana ila yetawa white meat kwa upe kikowe na cho cha ile mukengesia na cho no kinono kao banini lakini isu ni katika mboka ila situ cia kithio na cia isawa ono mundi ni sawa na ndu isaithia si uthu na kaingi guka ukethia mboka ona mundu la wasia ni na acid newa kaingi ndukewa mundu wete mboka situ cia kithio ukwasya ni muthuie asante tunathi kwa mbai ya ekuyu bena mboka imwe na ina ukelia oneni mubyo itawa mabaki kana mafaki ukamba ni thia wabo na ni sawa mboka esu yokwo ukamba lakini muno emea isone kula kwikiwu kingi na eyalika soko muno na ukethia yubando ba mabaki asu ondo metha maile la twita kumbatu metha maile kumbatu na muno kukamba tima ingi muno wika ukethia no mwemi umwe kana eli matu wanaitha mabandite esu yalika soko muno ne yalika andwa ingi na ukethia pe andu masia kabanga banda kiso cha nduma nundu matuma nduma na muno mauwa wa bandu bamboka yeba bandu bamboke nundu andu ingi maimese lakini ni mboka yesa wa matuma nduma ni mboka na imatumia wa kukima isio kwanza nesa muno alama tana koma muno matana vika muno kuuka ukasea ukatila no itilanga ondo tilanga mboka yaku nela wendo kima isio syaku uyose lamboka yaku ilasioka kubikia kubya oyikia oikimanisa na ndwethi wako atale umusio muno matumando mai ni matumika twali kwa ataitana mone maisa matumama ngatamboka ukamba ni maiza wa ukamba kwando alama tembete na abudhu muno na ndo alama ikala na giriama ataita digo asuni maisa mboka sio siamanga muno na wathi Mombasa tabama mangina nwe saithia manga ni maisa wa muno amono umete kuya Shimba Hills kuya kamba ingi maitume ku tio mama umete taita makathia ngino Shimba Hills ukethia asuni maisa mboka sia chao siamanga lakini pe stage ila wisaithia wailete kuketha chao matuama manga ku asuni tiki live inda na tiki live ni kwitha wona changa kikiata kisanza mukie aye pe alamedha mesi ni matumeba alamedhe ni mboka yitu tuisa na
yetaulawa matumana kwa ungi ya muimi umundi ka mwedukisha asembe akobe matuma chao machanga ya mundani no ba alama biku ukethia mena sumu otondo we amanga imalaba amondo kwa ukethia mena sumu nundu no twite mabinda kwa mabinda ukethia muima nuye manga nuye kina na netwa asia andomeano na kuma mosiosu kwa onela to diko ya mboka imwe taizu cia manga ne bailete da be caution ukesaidia hii ula wathi kuketha ni mundu wisi undu maketha wa na ne meba alama ketha wa nondo mono thonga pe andu munde maisa thonga o na muno asumanga liko isu twaweta ya kisoane ukethia pe uthunga stage fulani ilama uketha wa cho uthunga otunenga embuku na ndu isaithia mo maisa 500 na ni munana womwe kwanza ethia uthunga mundani wamba kuoba usuni wese na wonye mwene ndiao ya lakini omwene wona oba na ikuya wone dikuwa na nuwa nesa muno ona wina wo beka stage kalama matula ukethia matula matu ila wina matuta namba kwetika matopyo na ndu isaithia mundu usuni utania taliu wake wakithio asanti ona ini sibi wangina mo maisa hao matuma ukwasi ukwasi matuma ukwasi pe ukwasi wa mboka na ukwasi wa mboka uswine wonete na kwebinda noni usamete no bandu 90 na withia na uwa wa ubula netwe na mboko ingi ketha wiyo na skuma siaku wiyo na spinachi wiyo na mchicha katelele waku okabulania kwa osunenete na ngasama no mundu 90 kwake na withia ambia na uno kwasi specifically wamboka no yuma siama kwasi wisa ethia wosune wamboka ni wamboka wa Ethiopia moringa ni mboka ukenya muno to wosa tandawa ukenya no banda watamboka moringa omundi no banda watamboka ya kithio na ukethia kaingi andu aingi makia ukausha ti kula kumia na ndu isaithia ni yathiwa ye kalamu tuno yewa ila yai taba ila wemboka aku taba ya minobia ukaululilia ketha no chei lakini kwando alama bandite mesikwo ni matusa amatu me fresh akathia katuo tuma na ithambia nesa nelo kuwa aibulanio na mbokelenge kwa umuringa noisa wa na ni mwa katika metila ekwa yena ndawa na ndu isaithia mwi no wesuvia na mawome kibathukanio na kukwatwa mabina alama ilete asante kati wa mboka isu wa sio ndeni siba ila ubandite katika mboka isu sio nde na weta nyamwene ne bandite mchicha kana otu itaterere ngabanda managu ngabanda kunde titu ita nyonyisia ndoko isu mbandite na be kunde ngi muthemba wake lewita wa kunde mboga isu ntesia ambeu yi ukua yenima kwa ila nona sokoni kuma supermarket ukakula ndo abandie na kwa aiye isu seubetwe siaria no ukaya ukwa nundu wa kanayo ya mina kuyana muno yeka ukama na icho kitumi kukama ni kuloko withia ni yoma na ndi kanesa uiya wewe te kukwita kate kukalia muloko ona yekanywa kutanika kwebinya ku isu ni bandite murenda ananga banda sake ku isu ni katewa mboka ila ni bandite na ninonete manufaa maingi kumana mboka isu asanti nitwisi baya uemete ni masako na masako ise climate chayo kitha kikwathukanio na isio imwe cia o masako kiti na makuene yo mboka ile itona kwikanesa ukamba witu ni siba ukamba witu mboka situ sio nde cia kithio ni kanesa na kila ni nasia chabata nobu wisethia muthanga witu otondo ithiene twisa leu tukwate mabinya alama tuyanie mwene ona uo muthanga unenga kila uenda nikana na uo ona uo unenge kila ukwenda kwa kila chabata nibu na endi okiuo nengi umundi kutembua kutekiuo wisaithia ni mani kwema kwa unitwa nibone ya mundu ni uswania nzie ingi cia kimundi cia nema ukesaithia ni watumia technology
talao matona kwika drip eona kaluka nini utete kasilanga ukesaidia ni watu mia mibile ya ungidia ndu saidia ndeo tumia kiwukingi kiwuchuki kalobota obalo kwenda abeo ni maingi utona idia kwi maima menza wata ila sita wazaipit o maima wenza vutile na vutile kuinde kwa una ndoka ndo ikiabo ndoka kutia lio kendo nusu buti ka almost buti umwe ndu saidia mboka yaku ya likabu ila wesa ungidia kiwuchuki kekala kwe binde asa na mboka yaku kekala yekete nesa kwa usindo isu tuweta nundu wasisia mbua tuita climate change kiende kuka na maundu maingi kwa upe pata wa idie eneta aimi tuke na nzia mbinge kisungu chasia insanity nikuika kindu onzie langu na ndu saidi uenda matokeo meo aye yutuende tena binda we saidi aketha ni muimi ni wasisi ai na ndiye tunkianga imobea tuina maofisa ma county alame uthukuma nando kuya isione na nimesi technology ukethia nima wana metala tala na nima somethia aimi zianzao sia kukitana na mwenyao. Asante. Ndisi sia video imwe sia kusia uemi no nienu emete mboka isu no kasiekia makuniane bea no meukolia mboka isu sia kienyeji no to eme makuniane mboka isu no ni eme makuniane mboka isu sia kienyeji sia ilete kuka nesa muno makuniane ona mathangu ne pe mathangu manene umundu athiko ya soko tabama sa kumalikiti sokwela nene ya mbamboka pe mathangu meta wa avocado ukosa ithangu yu kawa ama simiti meano ama simiti kai kunia yinusu ko yekia muthanga no ibulania nabo no ibanda itina ile kana itatu kethatiu taama simiti we bata bo bando kitina kimwe na wiki ikite bu kisia mboka imwenene muno ko ukesa ethia ona kwa mundu ula wasia ndemunda ula wina ka mwanya kanini ona itwita balcony obalanda monosu ni utwika muimi na ndwesa ethia akaketha mboka yake mathanguni asu ona matailine mataili alama ko akekia muthanga ndini ukethia mboka yake akaketha abu nundu itaili mwenje lika mboka itano kana mboka ina ute na ute ungi na maybe katikati na wenda yithio na nzeve umia katikati ubando mboka ina ithangu yitwa cia no ubando mboka imwe kana ile kwianana na undu yiana ikunia ona yo ni ubanda mboka ta itano ndini owikite muthanga nyusu abe ndangi mabanda akuute lakini isi akuute kaingi yekanesa muno lakini woka wekia ba katikati wena makunia 5 isu kwa itina ina noitha na itina miongwele na itina miongwele na kwa family ya ndu atatu wethia nenu utona kuketha mboka mbianu na mboka etethela metoke nundu ketha uyendo kaluka nini na uingidia mboka yaku na ndwesa ithia ni mbiani ebyo asante na kwanza isu wa talania sina usiomwa kwa muemi pengine nito no tumia kiwu kinini ukethia sina advantage kwe muemi ya imete kwa mondane kiuni chawo Robert chambe nimesu nitumia kiwu kinini na ila wanyithia na ndweka ila yeta wa mulching ka ndoso mabuti ndweki ya bundene amomo wisaithia kiwuchu ni cheka lebinde asa tayunye ye imaje mwana ile tongithia oimwe kwa chao kwa chumwa na ile tekio lita ina sia kiwu chumwa kima na ndwesaithia mboka kwa no ndwite na no yende enesa kila kingi ni ukethia ninzia imwe ya kutuma ando ona ciana citu ciendanema umundi winenga kana sitangi kakaime ai no kombo na keigwa wika kosea ona itu meyitu yukito yonzete ku ila udio tumbo labaya mundane wase wenda ima ai ketha no kwa mwimi munini esunenzia ciukite cia kimundi ukethia yitwa family farming ila mwe obumusi omoyo tukelotwe nu wiona kibeti wiona mutumia na ciana imwo ndeno muliki obuko kuangia yeya na ndo esu wa mundu ukosa yembe anzi cio tumbo lande amina ko cio vyela twita initial stages aye kiwa ketha umanona ngao ya utinda tumbo lete kaingi wisaidi anoko kuangia yeya na moko na kila kingi onande na bata wake banga eoso okamuti okalumu atonange wisaidi aniwa imiamboka yake na ndo wisaidi ani onange
yuta yupe bandu guka ukethia muthanga wa buthie nesa no abulanile nabo ona baikwemea no kulicha kuoko ndwiko utwabwa wabuitwe na ndwisaithia mboka yaku ni mbiane na bau baigi ya na muthanga imulekanu. Asante. Zaipit mboka hizi onthe cia kienyeji no tubande nthini wa Zaipit. Mboka situ cionthe cia kienyeji cialete kubandwa nesa bio nthini wa Zaipit. Na Zaipit twacia neje imawenza Butile Square kwa Butile. Kwa andu menza buti 3 square, buti 3 kwa buti 3 na kwa Butile kwa inde. Kwa ila wa mundu wenza buti 3 square ti uthanthau na wasa wine wisaithia nesi anene. Kwa undu wisaithia kuthindi standard no imwe ya Butile. Yimaye ya buti 3 yelikamboka 9. Ye ya buti ile yelikamboka 5. Kwa na kingi yitegemea na mundu mwana wake wianata na wisaithia ona kumekanize kaonela tuita kwikia drip kwa batumibila tutwa ongithia kwi laisi nundu amina kwoba onethaba nikasilokea nata no kubingu ya kiwia we onetha muthukumi ngali kwengi no kubingu ya kiwia we oka kwa chatene atana mbothi etia mboka ciake cionthe angithia aibinga ya we o mundu oka auma wiane ndacio kaingi ndekata onda bingu ya ndangithia na ndwisaithia musi kwake ibaila na kingi bela tita aesthetic value wanake mbokeno ila ya pandwa maimane asu ila ile nesa ya yose ya idhaimba na kemono ubikabwa na kukewa we ukewa we ne wana yete laita wa psychological satisfaction nundu chambe mabua maitu ni mathuwa kwitha matene liu lakini la ebuye ne kametho mene pabe liu wisaithia ona mundu ndekwa twai mulamo kanetomo aketha emwene nundu mona liwe kabitini wena ciana cia bingwa kabiti uciona pabe musele pabe mutu sitha simbiane lakini bethe batekindu beitha beba thoku sitha wasiwasi nundu baima tumaini. Asante. Mboka hii kwa ibinda yana hata kwambia kuewa kaingi kuma muthenya wa kubanda mondane be kuseti kibuyone kuseti kibuyone ni mwayumwe lakini yu ila wabanga ndakala twita ka seedling tikala kabelo kamete tayari kauka kwa mwayumwe kwa ila wadi wa kabelo ka kubaya sokone ka wadi kibuyone kwa mundu wa wambeu kuma muthenya wambe umuthi ni matuku 3 mwaiwe 12 kwa mwai wa matuku 3 mwai wa mbe 2026 wale to daike thambo kako kwa uwa mesubia nesa mwai umwe witha wiane kwanza oketha mboka yaku na yuno ndo wa ila twita sustainability ka food security no kangea mwemi ka kila nika mbanda ila yitawa staggered planting. Staggered planting nila woka withi ketha no baloba ndao netha no banini mboka yaku yonthe ndukabande muthenya umwe wacie inusu icie aye panda mataila ketha ni mwayo matuku 3 ilengi ngabanda matuku 3 mwayo la wokete aya na etina mye ngili mwayo su wa 3 ndiba matuku 3 mwayo wa kaleo ndibanda mboka nikana withie wena supply ya mboka na security ya mboka na ndisuo mungetha ndina mboka pe ala mathoa na wisaithia ni masoko na ni na mashuye kana mboka ekethabo ku isu ni nzie mwe still ya ku keep ka kwithwa na alate jamakwa ukesaithia ebinda yonthe maketha mebo na ni assured mboka yakwa yevo. Asante. Nuansia tuthowe mboka kuma Ibuyone ibinda imwe natho ye mboka na nathi na bandithia na ninyatinie na ila na kuolile ne wa ni batonne kamboka esu ikethe na abue yetwe na fertilizer Ibuyone na nicho gitumi woka wana wanganganata nicho yemie kuyana kiu ni chaguo na nitwa ile to sisi abalati uthowa seedlings sito omundi otondu tuiwa ngawa ya certified seeds na seedlings isu ni la wethia kibuyo cha mundu usu ni kitikilia ona registered na serikali na ona mundu ata uthiko wa ibuyo nisu omundi ku ibuyo cia matukune esi etawasya tre na ota kasani ka muthemba keto lima kuanzia 5, 7, 9 ya na 20 kwambata na ukethia katika tulimatu withi kwosa ola muthanga mubinu twita forest soil pio mithanga jitesa wa kuma agrovet lakini nundu angalama
tuyenda muimi aya kanzisi kindu chake na ngalama yebayo na muno muimi ula wino kwati monini pela twita forest soil ula muthanga mutumbuthe ku na muno owithi yako kwimiti kwou ayosoka muthanga ku ayeki atula tulimane twa chao twela tre ate ubanda kila kibuyo ni chandi nundo nabo bandi byo medudu na kwa muemi utesi kusubi atu medudu tutu imuthangane saingi ni umuwe ya mboka uke saidi onandika mea kwou ila wosa tu tre tu amina kweki ya mboka ake twasi kunite no sio watu pai wanango wa mbeu ukethia ketha ni enda itina 50 eke itina miongo 5 katwasio miongo 6 nundwa maybe o kamwe katu ili tutona itha tuona mathina makumea na ndu isaidi andea na ngambe ku akaumasi yake buyone kwake abandite na mboka isu kwa muimi mbe ila wakua akua abamwe na kakalika muthanga ndi kwata wani stress nundu ni kumia imwe na yana mituki nundu pauji ina yale ula wevo ekamina kuwe saidi aniamba kutulia lakini ila wa meki abaya mundane kama thanguni osutu waweta maubandi akawa matailini kawa mengi twita ako ndi ni conical gardens o tuso tulonda twa ngoloba no tutesa wakuwo magrovet kundu kumwe ukethia mbokesu ndina kwatwa stress na chama waweta ila wathiba ya soko na ndi kwasia nuthuku kwa mbeo sokoni ndia sia nuthuku asunando mebia salani na mewiane nundu no boma kwata chao ya chocha kila muthenya kila kibo ni kukulia mundu mboke ya ubandite ata na ndu isaidi ni wa unenga metalatala nundu ila kibuyo kitu twambokingithia na utwita fertilizer mwingi ukawithie mboka isu yana ni kuyana metuki ndio lakini yitha etena ula umu na ulumu wa kwiyumianesia na mathina maingi tasua nela change of kuma bandu bamwe kuibala bangi kwa ila wa metwa mundane kwa ukabande ndona yamba kutina eikuye binde ya saa na yukela etaile nesa kana imwe yana nesa na ila inge itiwa kundu saidi abaina ila even crop development ka ila sindo sionde sikuyana imwe silie ondomwe kwou osuno wothi no lawebo asante na indi musiaisi twenda kuigwetha wine kulio kana mawoni tutumie kwa ili tukenda imwe 5 na ni twethi watu isi cia otomani waku Charles kwao yutu ina mawali kuma Nzeve yomboka isi ya kienyeji nitona kwikanesa ona kwina mawali kwasu asante kwa kule Robert mboka isi tu cia kienyeji twasia nusio kuthine binda ondo yendete mboka situ cia kienyeji nitona kwikanesa twaseubia miunda yitu chambe ni kwailia miunda yitu ukesaithia ketha ni kuima ni twaima nesa tukitela withia penema ya matu kuneta wa double digging ukethia watona yambe itona ya keli itona ya katatu ukilitia muthanga nesa ukethia muthanga usu ni wakwata Nzeve na tula tumedudu twabata mundane tututa microorganisms na tuo nitwetha na bandu bailu kwou onela kuua withia kaila wanyithia kiune kiulikanthi nesa ila twase ubya munda witu upia ukawithie mei ya mboka ila tubandite nayo ni yeka nesa na yithi ilikite nthini nesa muthangane kila kingi ila weki abo ukawithie muthanga usu ni mubuthu nesa na uyuma ukethia no kwita ila mei kwou isaithia kiu no kikike na mboka situ ona kwema umwame kwa umundi no siende ikanesa mengitio nima na kwendio na experience ya kiki twa climate change ne binda yumu na tweyumiane siayo ngina oila kukastabilize lakini ndio ndithudia aimindimea o mundu lawe na bandu obanda miti ne kutethesia okusia maubenduku ama Nzeve tayu umundi wasisia andu nundu wa kumanda mautuo nundu wa masoko ndu mokite anando maende maingibete kwou ithekaila tumedudu ona na muine kala siukite sionthe itemangitwe siakitwe siemetwe kwikitwe maundu maingi ona kindu tamba inoka ukesaithia ni asiwa ni miti kwou yembayo kaikwitwe ni kisebe iteba andu ikosiewa kwou ndio kwitika ula mundane waku ndisika Robert waona ibinda imwe ukaimondane wa mbemba kwe mbemba mbemba ibete kisio kimwe na kisio kingi
ni nzio pio iyo nduneka sivyo ko isu ni mbayo ki yako ne labu nundu ndi na kindu kisiye de bebya munda na ne bebya munda muima ka bebya munda nusu ko wasisia ona meti yitu ko ne bongo du diando mapande meti wese dia meti oya kidio meti kipadhukanio ya matunda ne amwe kamba kusiyamba ukesaidia yoka ni ukuna na yako nabu yetulia bundiende yana kuikondo kwasa mbokela isa wa mono ba Kenya ni sukuma sukuma wisianisia na mboka isi ya kienyeji nutritional value ili hata omonde tukasianisia sukuma na mboka situ sia kienyeji mboka situ sia kienyeji ni nambemwe nundu chambe si katika the natural state undu ngai wombie kendo chukiilie omonde sukuma timboka yitu ya kienyeji ni mboka siokie na aini kuma ndingi sie kibadhukanio na twaete wa mboka isu na we saidi ya yone ya alikile soko muno na yende kana ndo ingi nandu mamio sata yomboka ya kilasi mundu bautene eko munde yu andu mama niye bata mboka sito sia kienyeji unoka auke saidi ya ketha nitamuchicha ungweta managu onduluisu kunde inosa wata taliwa ndo ala atheni andu alame unocha mwingi muno lakini nduka ndu ikulia wasisia andu alame kala ko ya misi osa mwaitu manekala miaka mingi muno nundu wa maiyo maliwa maitu makithio na ndu saidi ona kuisi vitali bebina muno lakini omundi nitukite tuka embrace ka tukosa mboka isi akimundi netasio siebata ko kilando nakuya mwedukisia mboka situ si akithio si maba si ala mabinya mende ka mwene na si musamo wemoyo si uganesa kundu saidhia ila ya kangonesa ya the ukunesa kwa alama takanga ne thai na musamo musio na ne atunenga mabina alama ilete mwini kuthonoka itwita sukuma na kila kingi ni mboka ite mathina ona waya nduke aiwa mundu we mboka situ cia kithio ukwacia na acid lakini umundi sukuma ni methai kibadhokanio na nengi nditungio mebeano ndo wa technology nicio ukite ona ikaseugwa yingi ite na acid ukesa ithi omundu aya ndende thungutwa ni bu na ndeacia nini kwatiwe ni mathina twina company cia kibadhokanio sio sio sukuma isu site na acid na ndina acia sukuma ni nthuku sukuma ni mboka nzeo na nesa wa muno lakini kingi nditungia mubea yu ando ni manjisio mana bata wa mboka situ cia kithio kwa uta yinyela ni nacio mundane na kwa bindaji yonde nini thi 20 muno na be ando mama ne yewe saidi ya mundu yacia ndio ya sukuma na ya mboka cia kwangania nundu inesi osio wasio ibandetwe na ndawa cia sumu ibandetwe fertilizer na uisaidhia sina moyo olamwe ya neu asante ebe ndo tuvulania pengine na sukuma ikobisi mboka isi ndo cia kithio ukethia ni twa improve nutrition value kiuni chawo Robert omundi ona kwanye mwene no mbandete sukuma isu nundu ni customer cia sukuma na ndiaenda wiseithia customer makwa kalame omeuthowa ne ndimbo kenge mbanda na nanzisio banda sukuma nundu wa wendi wa alandea ndo saithia ando nimeombea na no witha na sukuma ndabanda nanzisio ubanda kwou nusio kubulania nikana umitila itawa market demand na kwa mya biasala wako nundu ni elai kwetwa biasala nima kilimo biashara ukesaithia ndine bungi ya bandu bamwene kwithiwa ni asia aye no mbandite sukuma onanga banda spinach nisuni mboka cia kimundi nacio ndene ni thana cio ni mbula na cia kuona kwa mwimi ni umwe onake ekyo nundu andu kibadhuka na omundi be mundu tona endo ya isia kithio one endo ya sukuma aya auke endo ya spinach otesi nesa nayo spinach ni mbololo ananitumia okukima leu okukima isio ola mundu wagua malu ola mundu kwendo yo kendo light katena maundu maingi ondatika kutheucha na ne waya asante soko wa mboka hii ya kithio wili hata kwa mwemi pengine ukwenda kuemanikana athosi omundi kilando nasia onema ndisua na mitila itawa demand saingi babika abandu ngaketha ukethia oneka kuya mundu kwa mbone ngachumwa kimwe yiki hata
ithanzengi kwou kila ndona kwe ya mweme tulike ni mani tutena wia na umundi mboka isi tusia kienyeji tia ndo ingi still masiema ukawethie miunda minene ona maeka ni skuma na spinach na makobisi lakini ndwethi ya mundu wimite maeka mboka isi tusia kithio na kila kibono kumanisiando na andu maimana maitha na courage ya ona kumanda soko nza wa palamai kuyo ma supermarket kuyo masoko manene ukethia mundu ni utwa chathi akasia umundi kankeke survey ni inema ne yonga itemboka kwa muthemboi ni uthowa tina nduka inene umundi sietwa supermarket ni sitesa angi na maliu na kaingi uka ukethia mboka isi tusia kienyeji sekwo kwa huo mundu ni uka akamanana namo akamantho biashara byo soko sianza ona ilobi ando ni maisa amuno na umundi uko ukethia mbokeno ikila sibika sokone ando alatwa mamoneka tamaki lasi neyo masemba neti ayo nundu ni mama nie osio wa mbokeno ona maskulu be skulu mweno ni principal wa skulu ya Western yes. ya bidi yema masebya munda wo mai memboka sia kienyeji sia ku Western nikana sia na ile skulu na ndio sa ngelekania nzio tunaina skulu we ba makwene no ndio likana yesietwa wokie nundu wa ipando patai papa ingalata kunduka ndwithia ukwati wa andu asuma kisiochu oyai musio na kwaina thina wa leu na moka wesaithia ciana ciendete ciolekete skulu na nditungia mubea mutala tulo witwa wa CBC ilo no kiona tungia isomo je tawa ya agriculture ciana cianzisio mana kubanda na kuema mbokayo na mana anzisia kubanda mbokayo na wesaithia ni manzisiela kwisilo silikali yaku ila yetawa feeding program na ciana ila mananzisi cia sioka skulu yusikulu isuno yende kuongela ciana nundu wa chambe leu webo na nimo meise ubise leuo kuma muthangane na ni project yo na ende maisho kaingi maithi kwika kiume ikawa skulu nisikwo okiwo kila kenini kio kumusi ndo saithia no chome utumia kwa saithia ni nziemwe ya kukitaucha na kuminanza skulu value na mesine kweli nundu wa kisomo asante value addition kuongela lato mboka isi ya kienyeji vyo ndoto na kuongela value mboka situ sia kienyeji ni tu kuongela value kwanza ya sikibadhokanio chambe tu kwa mwemi ebinda ne ibendukite ukesaithia ndeo kuna kibumbu akaikobanga aye chambe ni kuthima mboka yake ila ukuta ukesaithia no thimite akamana kilo kimwe ndesaona kambokela ngethie umundi ni kilo 10 kwa kilo 10 ndinengana sokone netha nesi ninengana na mbesa cianata kwa isu ni nziemwe ya kuongela lato chakeli ni latwita kunasya mboka yitu although kiuke inambolika andone muno kunyasya na sua na umundi kwi na machine ciukite cia unyasya mboka na sua sita wa solar dryers ukesaithia yube ibinda ukethia mboka ne mbingi muno tela kwina ulenge ila kwina mboka isi tutwita cia ndoko nisi ukai kaingi pa muno na ndwe saithia kaingi sika ukamia mundane na nika natusubie kwasya leu osu pe machine ciukite cia unyasya na wanyasya ndwe saithia pe kila kithimo cha weo kiane ondu mbemba cianika wa ikoma kuusia mina kuma no weke packaging wa mino package isu ni nzienge ya value addition kwa kwamba kusana dry isu ni value addition emwene nziemwe ukesaithia no thiwe umesobie ndina nangika na baine tha wanangi kwamboka kila kingi wa mina kuminyashu ndo meka weke packaging weke mathangune be mathangu mokite mama tukune makwikia mboka wesaithia neta tuthangu tutu ithanda watu obingwa kenduka ile kasivo na ndo saithia ni wakunikiabu na la weka kuua wenda ukaenda ukavingwa kathangu kaku ukataba mboka kwila wenda kuua ndwiki iko na yika lao green ta yatu woyu kila kingi ni ila twita storage ukesaithia nitwa ya
mboka yitu nesa ka kila twaketha mundani nesa wisaithia ni kwekala bingalinda yasa etu ita long shelf life wise isu nonzienge still ya value addition nundu chambe wise undu upandite mboka yaku upandite na bu usubite itena tumidudu ni ukao kethia ndi anangika mituki ndio wa mituki wiyete bandu benzebe wisaithia mboka yaku na niyo mina chumwa kima etana bendu kekekala yelo asante pengine pai kindu kite challenge kana mathina mathina mebala muimi utono komana na mondi ni wa wemi wa mboka cia kienyeji na ili tekwikata umundi ni twaweta kindu kitwa climate change obwiti nanga na twasisia siumwasi obwiti na miunda yitu thi miana ke muno tuko bikio katikati wa Novemba na mwezi wa Novemba miunda yitu thi miana ke muno lakini nundu mbuela twikwatetie niyo ndina uwa kwou kiu ni challenge kimwe pe muimi witha aitegemela itawa rain fed agriculture ka uimi wa mbua kwou isu ni nzie mwe ni challenge kimwe muimi uketha enacho na challenge chu kitona kusiwa na nzia cia kimundi ila tuitu naweta kutumia mimile ya kisasa o mathangu o technology ya water saving technology la tetu kuita drip irrigation ukethia baina wana ngikoa kiuo o kutumia maimatu ita zaipit kila kingi no kutumia kiuo cha masilanga aimi maitu mundu la wina pando penzwa silanga o to silanga ototo nini twa mesi tukwa toki uo ukesaithia ila kwesa kuwa ena kaluka yake kila kingi ni kuosa kiwuki hiki silite o kuuma lelone ila tita run off ukesaithia muimi ni wenza lebu ila wenza lebu ikateka kiwu na ndu saithia kiwuchu ni chekala obu munda ne kwebinde asa na munda ni wetha we muthithia ni mawawa no metha auko ta muno mboketu ita nduluka managu ni kwata wanila ndandune kou asu ni mawau o mama tonauka tomedudu tung ona makomba ni mananga sindu muno ni maisa amboka na manyonga kunuka ukesaithia isu ni challenge imwe muimi ukoma na anasio ona kwanye mwene nongoma na anasio kwou kwina challenge isu na ndu saithia yuma thina asu onthe no addressiwa kwa kutumia nzia cia kibathukanio ana kingi yukwa mundu ula utaikite la market twitter market survey ni ukwa kabanda mboka na yingi banesi nukoya lakini ndithonoka undu ukwenda na ndu saithia ndenda mania kuikuthosia kundu ithie lamboka yake ni kwikata ni kwanangika kou usuno thinongi uthinongi no itha wina mboka umebandite nesa na kwa twitter middlemen mbloka we enda uko kuthoya mboka ya kundu kwenda kwa undu isaithia muimi ndekwata ulalato wailite kukwata value ya kila wailite kukwata nesa nundu aibiniwa na undu isaithia eona kuikomanda soko kako ta soko iwe ya mwingi aito kwa thowa muthuku Asante. Wasi ya demand yeyo lomono mboka ini kwendeka lakini iyanete. Yo ni utethio mwauka na support ibai matu no kwanda nika na ukethia ni mongelanga uemi wa mboka cia kienyeji. Chambe ni la Twitter sensitization, advocacy, public campaign. Ukesaithia ona kukwe mabarazao kula ona makanisani ando ni maelewa bata wa mboka ino. Na ndu isaithia ando no mwakwatane ta ikundi o ta mashirika o iko community based organizations CBOs ukesaithia na maimika ila yetawa networking be mashirika umundi mawambo kaisu umundi kwisoko sietha lobby wisaithia ne muthena muna na mboka isu itesa wa muthena muna kou ona aimi maitu no mailito sensitiziwa kano moke maka thuthwa maka somethwa ukesaithia ni metha na muthena wao wa soko oneta ne bawo tuini na ndu isaithia ni ma kwatanite na ndu angi mekuyanza kou kila umwe akaeta sindo ciake ba muthena usu akoka akathosia na ndu isaithia ni macioka musina mbesa na kila kingi mundu ndakewiwia wo isoko umundi mbesa ndi kilasi umundi wina silingi manatano na ngwete manatano value no yemwe na soko ndi kilasi ya wese ula kuyumba na ndono mbangite mboka no aye kiunu cho chaku nangi mundu ngindoka akuwa ondo wa musele ndukane nondo toike to isaida za musele ko ukawithie
pai wia wae neka ngoneke aye kou te yumie na tuimana nema nembailu na ye na muthanga weekendo. Asante. Asante. Ikule yako ya muthia kana tumino kililie vekala kanana kanini kenga ati muno kau ni kamwe ka mboka cia kienyeji keta wa sotola kaige na keno sio mwau kwina na ila usio na sandi kwe kule yum kau na ni mobya kwa ndilikania kanyanya kau ni imwe katika mboka sito cia kienyeji chambe ila kanyanya kau wesa oya leu ukangetwa kanyanya ku witha we sangu kana ola musamo we kakala titi ngati ye moyo muno chakele usio wa kanyanya ku chambe kaikwata wane mowo aewe we ne kokio wo wetwa tutor ne kokie mbaya kuna mama thela aye kauni ke yumesia muno na kingi ke usiao mwingi muno na ekulu yuwe kanesa ni na mutui ukabandite na aende no kinana cha meye kwake na yucha meya kimwecho ni draundu tusonio tuka ukesaidi atweka chone ke ite na kabelo kaibalo kana kaimea kukinana kimwe cyane ne bana atambithia bandu okutane cyatamba cyo usuo okutamuima na aona akethae kauwa manana kou ila nonie u athi mundani enzite maimasu teta zaipit amitulelie kanana kamwe na yu ena level muima watu nana tu na ngewa ya uisoko kuwa manana ne waolile ne waikie oka akethete tunana tu ukona usosia katolo akaiya nomba kou ya weyo no kumitulia imwe mekete mbokani mekete kila meua utu uni kanyanya kaseo na ike kanesa na kayenda maundu maingi batano ikiabu na wiona ke kanesa muno asante pengine kwa mwimi ukwenda kwambisia wimi wa mboka cia kienyeji ne babangi pengine utono kwata mabombe yange makonetie wimi na mwimi wendo kubikia au bikiata asante chambe omundi tuileba twina radio yitu na TV yitu ya Motongoi ibindi ni cia radio cia Motongoi na radio okibindi otaki ninzie mwe ya empowerment mwemi kwithukisia na kwa mwemi musio saingi no usio uketha na kabuku uka make notes ukaandika usethia no watianisia kila kingi twina eshirika yitu ya ito ya BioVision Africa Trust alani metha mema saku mekitui na mema kuwene kou na maobisi mo kaingi metha kwe maobisi ma serikali eshirika yito ya Kalro kana katumane maobisi mo meba na mena maofisa mo kou asuni maenda au isione manenete na emi kumathuthia na kumaelekelia nziane si kipathukanio sia nema na nema ya matukwa kila kingitio kwisila atongo imeituma county government twasisia serikali itu ya county ya Metiuko ni ukita iketha na ila on a ward administrators asuno angio to no makulia nundu ward administrators no itha mesiwe muno kuyama uimi kwa ukesaithia asuni matono tetheisia kutabia aimi ola na kwina mawona nyoma uimi aimi makatembea makathudwa na maofisa maitu atu itama outreach onamoni maenda isione masometheti aimi ngewasi kibadhukanyo kila kingi no mabalasa maasili kaita tuita chief barazas no manene ya mama kamea tuenda mundu wa chao wa kutusomethia kina yolwa kina twina maofisi maitu ma county tina maofisa asu kila kingi tio kwisila kwa imi angi maimete ela witha ita wa peer learning pe muimiungi uimete tumeta agrotourism kutembea na kuikuona na umundi ndithudia muimi ndakeyo pe bina kutumia yana yake kama anaele akasome kwa ukida kicha bata na tuiona show yitu ya masakunde tha kila mwai wa thanthatu kila mwaka oaimi makatembea kuma kona nziasi akimundi cia kwima na ona kwata muimi mundu wendo tukwatia ni tuthuthanie ni umbikia kwa namba ya simu ilani noti monza ile ina etano emwe kenda monza itano emwe nengotongelela 0724519751 ni mobea asante eli Chelsea mobea nondo auka ndeto cia kusia mobea kamera ni ya tuimino kililio tonga tabia musia isia tayolua mboka cia kienyeji asante sana chambe ni kutunga mobea nondo webusoye
na nditongea mutongoi mubea nundu wa kosa ebusoji ni kana twithe na ibinde taisi akusomethia aimi maitu na omonde ndia aimi maitu muthangane bekendo na twose ebusoji tusioke miundani wiseithia ona kwando alama muika maminie skulu maminie makoleji meoba umusimetele undungi ni nzianzio ya kukwata mbesa na tawia nonzianzio ukethia mundu ni weyiandika uisaithia ni tetha ti job creators lakini tu job seekers na indi kwa andu maitu onthe ukamba wonthe makuene kitui na masaku ndiasa tusioke imiundani na tuitikila change ka eti kwita technology nika na wisaithia ni twetha na ta food security na ni twasiaithia maliu maitu ithie ene tukwate liu na tuikwata mbesa ni mubea. Asante sana Charles Nondo wauka na utumanizia yolo wa mboka cia kienyeji na indi wa musia isa na kuni kwatani wewa sina bata mwene witu no ikunenge mbesa na indi kila kivo ambisia ombola na indi uona wabikia kwa ilia wemi waku nitungia mubia Nondo waku idhu wakwatiana ito ndeni wa moka nye nita wa Robert Mutuko ni kuendea kutinda nesa tiwa nesa. Asante. Inu